Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mina tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando no la wendagbe podo nando ma ho menjrado ho. Mina sono ma nu pikplon gbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukolo kede dali mina so no tindo ojre dide gbibo eton na gokona mi gbon nando hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etindo tu klame le podo akota le Mvemi na mini tunto mi ton ayi nando do mi mando ogbesusu gege lome podo nando moi to go flame pata. Me wana mi so mo church bo wa ni mami ton ogbesusu ge bo kigo kipa le pona chiwe ewe ewo he mi hoto mi ton pipe lo eti to ahwan mi ton me bo egbe lo mi do lile je o wita o Ezekiel ton ota kande awiji bondi nlo mi do to nu support do ye mi to jrede me bio onko do mo na mi kwa susu do nde na jo ma de na igbon amo mi to nukun do dido me na chiwewe bo nukon yi lo me on egbe mi na hia Ezekiel takande awe lo hia do le kwene nu we eso hemi je gbonu wa bio otogun gbonu ton me ali ho hlan akewa ji dali ebo so hemi wa bio abo retin panukon oten klandovo lome podo retin panukon dido lo hlan akewa ji dali tonukon oto awagba kanwe ko ton we ohun akewa ji ton po oglo yin awagba kande awo panukon awaga oko lo retin na otogun hometon podo panukon agbatito lo retin na otogun gbonton we ayisiten aga te panukon ayisiten aga to aga atome podo to aboe lenukon we ozoni awagba awo gbigloton dete hlan ho mendali ali ho awagba do poton ohon yeton le busotin han awa agewa ji dali tinvie abo agaton le yin te wewu na ayisiten aga le yison ehele me hu son o toton po sinsen pete ton pome to dido lome na ye tin to aga aton ye matin do odotin le di odotin otogume ton legba ene wutu we ye hen aga pe te ton dro son aigba hu odo pete ton po esen pete ton poton podo ado retin to gbonu to ada abo loton dali hlan otogun gbonu ton dali to aboe lo lenukon oto eton yin awagba kande awo na oto abo retin to otogun gbonu ton le meyin awagba kande awo bokun awagba kande kan we ko tinto templi lo nukon podo oglo abo hele ton me we okule son to ada wizeten ton jiji medebio yeme ji son otogun gbonton me to titli ado otogun lo ton me hlan wizeten dali to oten klandovo
lọ́nu kan kpọ́dọ̀ tó dido lọ́nu kan wẹ̀ abo lọ́tẹ̀ kpọ́dọ̀ aliho tó yenu kan lin taidi awu sọ́hia aliho abo lẹ́tọ̀n tọ̀n retin hàn agewaji dali yen oga di yekpo do gbiglo di ye kpọ́dọ̀ titon do gbonu yeton le tin keredi tido yeton le kpọ́dọ̀ keredi ohun yeton le kpọ́dọ̀ keredi ohun abo lẹ́tọ̀n retin hàn waji dali we ohun de te to ota aliho lọ́tọ̀n yedo aliho tipegbe to ado lọ́nu kan hàn wezeten dali di mede bio yemejeyi wenenu we edo hàn mi do abo agewaji ton lekpo abo waji ton lekpo retin to onwen retin to onwen klando volo nukon yetin na abo wiwele fi he yehweno he tin sekpoje okruno de le nanu du onu wiwe gbao lete fine we ye nanu be onu wiwe le do po avo nunina chinu lili ton po avo nunina nyando ton po avo nunina o hwenya ton po na wiwe we oten lo wenenu na yeweno le na bio home wenenu we ye mana so jegbonu yi son oten wiwe lo me bio otogun gbonu ton me gba shigba fine we ye na de awugbo ye ton le heme ye wa division te do na wiwe we ye bona so yin awugbo devo le do ogo bona so sekpoje ene heyin peto le ton kon divie wenena eko he jijle oho hometon ton je okpodo ewo hemi jegbonu gbon aliho ongboji loton dali fi monu je eheton tin hlan wezeten dali buso je ledo po eyi ofan nujijle ton lo do jle to wezeten je honji ofan fowe kanwe ko po ofan jijle ton po le do pe eso jle to agewaji je honji ofan fowe kanwe ko po ofan jijle ton le po le do pe ejle to ohuwaji je honji ofan fowe kanwe ko po ofan jijle ton le po eso le hlan we ho je honji bojle fan fowe kanwe ko po ofan jijle ton le po ojle he hlan oje hon ene le dali etin do ado de le do pe ote lo fowe kanwe ko po yo oglo lo fowe kanwe ko na do basi kan dovo de to ene eyin wiwe po ene clan dovo de to ene eyin wiwe po ene hetina awa po shenshen nishe bo ngirota de na lodo otogun clan dovo ton bodo togun depo le po to ogbe yoyo lo me uwe ni mi pon hlan medina do
mi se do gbon togun clan do vo lo dali be e ba ido bro wende jiwe we ena wa du a holu po mi na bi a holu we to me togun vovo awe ge we na tin de a to si do mo we na yin mi ma so tin akota America ton akota Africa ton akota Asia ton akota Oceania ton ekio ndo gbeto le ma mi ma ene bo je do suru po epo ka bo wende gan to wa ho we ai ten to me e wa do to ayi bo yiro fide do taligbe podo fide podo afoligbe bo ye na mo medele to taligbe lo me kwa afoligbe lo po ni na komo chan me na heji agabu na bi ogigbo me gigo me bi o krisi bo ka krisi le bo me ne ba asan chan we na le ko a me ko yi Jesu krisi se le po pata ati o me de mu kuto Jesu krisi mele mi me po pata o fi he nu e mi na yin we na yin fi he jiwe e we tinte bo yoro Israeli o to jiwe e we ton bo jiwe we ena de do volo na me he clan do vole ati me ma clan do vole bo hiya de na ro no me clan do vole to yin hiya fovo aton hiya tinta we no ye na no tindo kondo popo do jiwe o po boni mi okupondi mi mo ko bi o tire ene mene shigba me ko yisele mi na mo no mi no jevu son wendo mi ton le me sutu son acha wendo ton me abi acha akota otogun ton me bo mi no do ehio de mi wa Jesu Kristi me ni ene ro ma so je ha mi ba ye na fo Yesu ni ro me o henu me ku nuenele e ma so je ha mi ba hallelujah bo si se po mi se po jiwe ewe boro de mi de rovo ene ro e ma ya igbaji fi kele ton ena yin me jire ebe kele na yin we ne mi na bi ogigo me podo Kristi po de rovo ene ro na no hodo mi bo me gi de rovo ne le tango bo ye na de rovo ta ri ye we no ye na yin me de no se po jiwe ewe to do ye ma kondo popo do ayi hon po bo fo gbigbon ene ro heye do e na yin fo gbigbon de ye bo ye aho ye na yin me he aho ye na kan wi do tana e na kan wi do tana ye e ma dide ayi hono dodo ye na kan wi do tana do he o wi ki kan do tana ye lo dide jiwe we joro we ntori ye wule lo suna yin adodo no de tote ngbono de tote bo e no mo mi pon samule sin oweta ota o Kande ko c'est-à-dire 65 on de na do gun pe megun afo eton aton eyin ni won do le afo eton enewe do to bible gun gbe ton me afo enewe e do to na no we me ke hiede he se po dewe na eni dono no akan ma ho to eleme dagbe o ho to eton na pe kona mi yero tempeli wiwe to we ton hallelujah bo de do vo enelo ena hodo mi bi ogigolo me bo de do vo ne le me de ro ha mi karan suma bi me pona pe otogun Israeli ton lo nyina do dide nyimunu ku je me kun o fide o yovo lo yoro moyen no rien lo akpare klewon Israeli ton ni ye ka kombo chan bo ipon o pare jiwe o dona Abraham bo ede Israeli vile ton son kan mo gbe nu bon Moses sinta o aho Moses sin ye kan me bo iro plek po moyen no rien lo pata we do na ye me po ton no mama shigba e ma wa vun lo dide jeru na no skan do yi ten lo boko sile yi ten lo to yisi we ni Kristi wa fi ne le po ena mami gbo fi ne le po bo mi na wa yin oto chiwi e we ton menu to Jesu sin come hallelujah bo hiya awe to de na do remi de do vo yin aho dudu
avosanu he wana chiwe wele e mai dide no igbon to fodun kon mo hun ntori otogun here togun apa aweto he ma tinto eyin oto chiwe we to mele chiwe we na de etonu le do to ene le taji bo ye to ene le taji ye na no de gbe na to vi ene le bo ena no he avosanu eton yewe jinukun yewe kanlin de aho mina nogun to gbe yoyo ne lo me ntindo mi ton le avosanu mi ton le tona mi ton le mina imele na no he na do ai sanvo na chiwe we bo ye gen wa fle ina no todo fle bo me he chiwe we de taidi ye we no le yo le we na pe no kungu bo na no ma to ide le tenti bo hiya atonto he na do de me mo kole do fo when do mulo avo he no eme bodo yi avo san ni le bodo san vo ni le bodo zekule jiwe we do kun me le trofile le wa nu he wa do adondo edi nu he wa do akesi we di bo ina dona ye avo de me o ye we no le yi ete avo ni le ye ma do na do sai pe togun lo le to gbangba ina no de dai to fi wiwe de to li jiwe we do kwa ko eni boni mi wa kun avo de gbeton gando na ru wa chiwe we so ni kwa kwena chiwe we na mu ai me hetin to chiwe we so me to nubo we e wa mi fli nyi wa de he aho he me nwendo ntoli ni mi todo onu he yo fo gbe yoro pot de casse we had na so te mo ba ido gbe meton enka bo mi kunu le na ro siganse mi se yo fo gbe yin di do tobo de kun de nwendo to kwendo yi se ton me de alihoro po kwendo to yi se ton de ye to hiami uchiwe na mi troje bo nwule pon bo to pechi so le me to kwegbe de mi to ngba po to baba che kwe to fi de nwelo iya mi to egbejan ton ati baba mi to egbe ko gbe inu ndo na mi do avode mi na do church ile e mai uwe mi na do to sebe bo avone le no ya avode do vode bo wa kwe bo nyokun bo man kan no do pe no do inu yi wale abi chi ohome bo aho wa lo eni lo enwe punye po kaka bo we no okuno wa ze aho no tenchero eyin akewaji to fi oyovo le de to fi le wa lo eni lo ho do mi bo ni nje o jiwe we se gbe to church mo no so pla so yi no he nu che bo no so e ma ina so ran do di ai home nle he o so ndi aholu sin fi pipe baba chechi we ya aholu hallelujah bo togun emenka tinte bo mi no jiwe we se to we in church ni yo vole su to fle bo yele yi eja you know zonde dro ye wa e mo so ndi romu sigba jiwe we he Africa vi pe vi le yin to podo wa lo o gbeton ni de ya che pon mi to pe vi podo baba che po wa lo ni na do sin so ohwe yo vole bo ye we no siansi enu adona mi ni church fun lo amo anyokun wa no so ngbo no to chi we no mo me cho me vide die am no so church wa church hallelujah pe nye po mi po masi ganyu e to kwene no chiwe we yi musi soche omo aho vi he peson me dato e ton dewa do to ohwe so yi kakabo e wa zungbero po yosu geje wa lolo di oji mo yeje nso wa church ji akabo ye we no siansi chero namdo mi osu mi obi bai di se ba bi ndime mi no so church wa se gbere mi osu ma so church wa hallelujah bo nwa de to hia we tai ni lo to file we ra afode ina lo sinti we de ina lo san voto ji we sinu komo lo ya vo san le ina de dovo ye ma dodo ipe mele to honto ye ma doto to jire he ma tipo afo san ni mundo mu re mi e kwa kwena chiwe we e ko akwena chiwe we bo be azonde we atimro yi wa nkodo mo ra ito church home be ain de dovo abi ajo de do bo aho ankan yi opo ati so boran so leko a yin pele ma mo to na ma yon no te mo ko pon ma te on de no kun ye na mi chomi won yin de rovo vi
bon segbe afode ado ine we aso doa abi beji son ni dia ozan to selo me wudo amate mo jire na do yi jire de dofo ran je koli bro baba beji son ni che selo me mo no ma pa ki go na we chale le chele poko ta we bu de son ayi ha che me nu nyina kan nele manos kan nu sisa de dofo ton ni na we bon nu sisa de dofo ton le we na do gigo to jire ne me où est-ce ni mi point gbedi mi ponto YouTube jinte mele yeto wesunto yeto afun ho we mem na ro sin na do yi jiwe we sin na ro yi asan yi wa na jiwe we we no ro mlo me ne jiwe we yiro we na yi ba yi dide jebo me jiwe ma yiro bo yi ba yi to ju e to me ufo jiwe na do na yiro yen ma yiro bi na azun lo mi wa tata nuvo ale mi to ni sigba mi man kan no me de ro fu chele mi we son ma to lilo mele to we sun honti bo to chiwi we son wa ye so na ho sun yo nko do pra susu to de mi o to we nu konton le mando ti chiwi we chefo camera ete ayiro mi na ete ahemi wa igba jifina ete we no na wa he na hemi bi okigo he awe awuda ina mi meta idi kun gan vi akan bi e ina do na we emu na be do mi go enu do ho gli ogbe to no di to abo eme ogbe ton so di to ko di do me nko de ro we no an chevu an do siganti ani segbe ton heze to chisu sin ni come bo ndomlo mi wa do ipon to nukon apa lo po de so tin bon he na so do go to file lo do gbon de do fo si ni nzizam de mi de do fo nzam de mi mi na mu lo mose ekoyin khiyalo to wenenu ntori ye dori aro wenenu ijiwe we sinu konto soloji eleko jale mo nu kweto me no do selure bo to gweto le no do ha ni po kweto le no semu ni mi dinga mondo na mu ya mo ko mi na po we ma exodus itome ota gban elan ene nve mi do mi ni ya ota gban elan ene lo patapata mi na mo ya to flin ni so dro mi tran for je dan ota gban elan tonji minamu uwe ewa yi mi romlo endo mlo mi dro majo ponyo ho majo awutu ni domi mi mere no akama jiwe o to me bo hallelujah mi akama jiwe o to me no to mi tito akama jiwe o to me me ando ha ite ka akama kungbe te ka gwete akama we me monte eva go ho jiwe o to hallelujah mi tito akama jiwe to me nde ma wo do mi ni azoma no te fle nyoho si hiare pe makano te migo ntoli ye do de mose so de yin me ogun mi le ponpon opere do bo do ai he soji we no ekodo 120 ans lo podo we ni je do ya aduna amumi nchi kora we ya o nu awa su pole la ipa ditu elepo ma wonji wa gboje cheme bo do na he soji mi le po agbon na nkoto to menesi so de okwe to suso bo soji heto na do ipe he jiwe na do jo gbigbo eto lo alo eto hallelujah we edo ayin di to ya to nugbo we no mi tito akama jiwe eto me won pe mi to no voji won pe mi to no vo nyon to pe le ponu azon si hihon le azon si hia le ponu ku ni gbere jewe na mi joje bo ni sunba yi azon igbo je hon bo tito o kan cheji boya awutu to tu klado bo na damlo to le ko to pipon bo na dam ta azon igbo je hon bo pon de na yi lo ba ira tito akama jiwe to ni parce fide pepe do li fide pepe ni timo jewe to hodote abi tito jewe sinu ko mi o tito akama to meni ni avoi no fle pa halo popo yo yemno ton wudo you ton ki gome but inye ni ntebe afun boya jewe me we ne mai waso wono chiwe nuko we ne we za ko aton mon la uchi je ye bo ton ro ma disapere me nyomi le enye no tekmo mi no aboso nyokun alo pade kaka ejara nu sa ono kun e nuko no sa ni akama jewe to do jila mi do jila lo akama jewe to hallelujah. But na wena yondo mi no ti do droje na no gan ohun ya kama lo me na no sin egbe mo droje yi na no kan pa ti wewe ndo pe gbigbo kun to en na mi han lole nba gan cheju aho gan iholopo gan iholopo bo o hande no wa de
de no bo pi paton kere na ki ko chiwe weton. Hallelujah. Bo ulo mewe ni ohe o weta he samu o ta 65 lo afoito an ton to ni o ti dotero to na no we me yi akama chiwe to no me no tole. Hallelujah. Bo ni mina do yi vivo nu mina mu la pa weto weta o ta kan le aweton lo o ta kan de lan aweton lo e wa do gon o ko ho teme leji bo e ma do yin de bo pacha mi Jesu Kristi o do na mi lo e mi na yi o to de mo na wura o tene be to na ina mi to li tem no te teme we tinto esi. Hallelujah. Bo e ka do yin mo lolu e do hiado mina mo nde kun to jre yi o millennium lo ton me mina mo nde kun ki go la na fly boni o millennium lo kere we na kodo chimo namu e mavo si jile lo na wa ngi ko tondo nhode do chiwe ni kia me pupa ta je to Jesus in come ma so inu kon gan mo mi gbo mi nu hode aba to Jesus in come mi ma ehin gbeto hun ho me hun gbeto na do sin gan to so yin de do fu na we to jo pipe to eme e ma yin dogbon hinu mi to dali ka bi dogbon nu iwa mi to dali si ba kun gbo to dali bo chewe de mi na dewe ma gbogbo mi ninu na we bo to Jesus in come bo mi ni ti na we bo ntoli mi na leko mo we mi na leko bi ogigolo me ala hin gigolo wa mi ji aho wa igba podo mi po mo na do teme na mi adike de fi mi si bro to Jesus in come ndo jodi bo yisi rusupo to lile koso yi oheyin otogbo eton lede ho lede bo mimo o America le ye to jete bodo to Benin yi bo dido don in Jerusalem to yo bo mimo ro klolo ko yi no tende vore baba de pepe de na ido me do na intwele dike ni intwe me do na de do vo me no tona wele dike mi no de do vo me na we adike ne de mi ton so blo adike o matindo ntu kla igbaji eton le de mi ton so blo to Jesus in come nhode bo fli yo we awudo vele yo wo do sole ntoli ye yiwese to wendo le me to azon le me to kole me to kweta le me oh maketa la ba santoli uliva zanda balaba shata laba fona logo eton susu da signeton do alo akona meke ye ko so wu to awon li gbeji to Congo peji ntoli ye tin to ko to me utu ye tin to akama to me we o awon fun tore ye wa ye wu supo o se me nkoria to internet di beto mo pon he wu to Congo he wu to awon li baba me jodole mi akona do alo akona susu da sina na ye nkundi do yoyo to Jesus in come na mi ni yon lepo na gigo to so de juwaiti cherongan ni gbondo miji o kande na ho mi na gwa o so ya to gigo to mo na do aholu podo yepo to Israel pipe to na gigo to kere ya mi je baba adike ne de mi do voglo se bo do acheji to Jesus in come we ho de lote ni she wana maso imu kondo mo mi ndo dochi bo ndo to be kulingan to Kristi Jesu to ese wele fun to mi ma mi to ope suke po mi no kanji edabo